My approach is like that. I'm appealing to everyone. I'm here in the SDM's office. मैं SDM के ऑफिस में हूँ और बाहर में गन शॉट्स सुनाई दे रहा है। बहुत अटैक हो रहा है। ना हम डरते हैं, ना हम डरेंगे। खापांनि दाखकते बुखुकचong bahai tongbai khakhayo kahamno tongbai nahnai hingke ang mia amrokni bagai video ti manliya hingke tini ang kaisa kok sanai norok first ni video no nai tongdi tei nugui mankhana first o fiaba norok baino bodolo asubi hapangar tripura mothani bukhakti sirijak hasteo je Amit Shah bai saklaijak orobo raida sayetei ayangni phanirok dal bidal bosangrok kolobjak o hasni bosangno abono ti rikhlainani o hastebo hapang bebosta naiya yakeba udduk naiya abobo hai mo central government chinta khainai karon central government no moni ai tirpurani issue ya mo central government ni issue ja khai mane central no delhi no chinta khainai migrant jara bangladeshi rok no tei pakistan ni phainai afghanistan no phainai mono tei to chin Amit Shah song wanchugo boskango borong no wanchunga chini borok rok ni wanchugya CPM rok je chala खापांनि दाखकते बुखुकचong tini norok khlaina mankhana tamni saka sini sar Vikas Debbarma ang haino bobo Debbarma fiaba tam samung khlaitong joto dakhokte buk joto tiprasarno saimano ang sanani musungo central government no already no notice rohoka je Bangladesh ni jara raida sayati ke hapainai borok no rokhlainani bagai hingke tini nini Tripura rajyo no phaiye Tripura o phaiye tini bahaike mungsakok serjagya ba khurchajagya angui tongba abo tabo khurchajagya angui tongmani ke saboni issue mo central government chinta khainai karon central government no moni ai tirpurani issue ya mo central government ni issue ja khai mane central no delhi no chinta khainai migrant jara bangladeshi rok no tei pakistan ni phainai afghanistan no phainai mono tei to chin Amit Shah song wanchugo boskango borong no wanchunga sabni issue abo sabni issue saya hani saiman wansugoi nedi sabni issue saya hani saiman nini ani dayakto tabo khlaina nangnai nini ani dayakto se abo central government ni hoite direct no notice ririka no declare ririkable 30 din bisingo tikhlainani bage Bangladesh rok no tamotai Tripurani issue an saitang banga tabo suk jarawo nung central ni hoite gari rohoka hike nung se tabo rokhlaina rikhlaya nini se dayakto bole tabo hingke nung kaisa minister ngui tongo hingke nung salaidi nung sini borok bole nang tini nang se sini tribal welfare minister ng tongtutui sini borok ni khas nang sini borok ngui tongtutui sini thui ngui tongtutui nang mo haike kok sai tong kai tini jara je Tripura o father hasteni phai nai rok mama se officer kotor ne ang wansu go haipna ang saiman ya ang sab saya tini saiman phano sakangga tam hunjak belaki supply hunjak mani bagai ang sana musung yang tirong no norok joto jara naitung nai khajani dakhokte bukhukchong norok se saimano norok comment se sadi narok ni bagang te video tunai ama hai video rong no ang tubunai ang phonok nai ka jara je tipasa naitung nai rong no hingke songoi nei di nini issue da issue ya tamoni saka sini sar abo sini Tripurani issue ya bo central ni issue si none central ni issue honi na Bangladesh all India o se obosoli tongkha baike saimanya babono tabo nung kok salaidi nono ri rohoka nung tabo boma hake rikhlainai bo tamo khainai bo phusno runai boma hake rikhlainani bebosta nanai abo nini thanio se tabo hingke te masa nini se kotor azugoi tongo bono saide mano bono bo saidi boro norok boro songsundon khaile norok boma hake rikhlainai father hastani phane rong no obosoi bole baikele issue kurei Tripurani issue kurei sini sai tongka ba balai khana wana ba singcha mo hairok tamo muthub jagoi tongba ke saiminya hingke haina hai kok salai pinai nai tongdi
आश्रामबाड़ी विधानसभा केंद्र एडीसी हिंकाय हाला हाला आश्रामबाड़ी कलायो हाला हाला आश्रामबाड़ी विधानसभा केंद्र ने एक्सट्रीम पार्ट ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर बन बाजार विलेज कमिटी और सुंग विभिन्न जगह थांका ताई जोंनि बर' रब कंडिशन तंग काहाम कुरुं खाय तंग जेहेतु अब बांग्लादेश नि बॉर्डर बा बहग हाबजा खाइसे आउन बागै ताबुक जेबाबे चले तंग नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल बांग्लादेश नि कुनो अरब कुनो प्रेसार त तंग तामुं तंग कुनो किसु अरनि बांग्लादेश रंगनि बा कुनो पॉलिटिकल प्रेसार बा सोशल इकोनॉमिकल प्रेसार त तंग जोंनाय मानि कुनो करि आरो अरनो खाजानि दाखोक्ते बुहुक सं माइनि दि खायना हाय नुगुइ न माखना नरक सिनि बर' रक न ताम हनै साइतं सिनि बर' रक ताम आदलां चादलां मामाबो बयके सेंट्रल ने होइते बांग्लादेशी जारा जे फाइने रौनो रख्लाइनानि बागैसे नोटिस रि रहब बायकिया बहंके ताम हनै साइतंका बयके रख्लाइनानि बागै रेली खलाइ थिलाइ तंग सातंग वाति हिया बहंके ताम साइतंका बॉर्डर गानावसे बांग्लादेशी करिफु कोनो प्रॉब्लम करिफु बॉर्डर निनी साना थांकांकाय 100 किलोमीटर जैसे खासाल फानो से तिनी फादर हास्ते नि फाइने रक तंगui तंगो नरो अब साइदामान नों बांने डॉक्यूमेंट चेक दा खायबा नों आरो प्रॉब्लम करे हाई करे साइ करे हिनि साइतं नों रेलेवस नखरया आनि मखांसनु गया नों बम हाइकाम ते रखनि कक साइतं उल्टा पाल्टा कक नों सिनि त्रिपुरा सरन बथाना सनाय ब्लाबो नों मासाया मा नों yang दंग अ चान्स से नरो नोंको नायदि चान्स नायदि रहननि बागै दिनै सेंट्रल नि होइतेसे बरस साइमानै दंग दिनै गोबांमा फादार हास्तानि फाइने रक नरो खायनानि बागै दिनै फादार हास्तानि फाइ तंग फाइमानि बागैनो दिनै बन नरो खायनानि बागै बरक दिनै कायसा जारि खलाइब्ले हा तामनि सानाय दं न खाजानि दाखोक्ते बुहुक सं किसा बाबुनि माफ्ले नायनाय दि आसो कक साना मुसुंगिया बलाइ खेनो हा तामनि साना हामा कलक मार हरो हामबाय जतन तिनिनि बागै नेक्स्ट वीडियो नायनायनि बागै नरक फाजि पाइथाक जरा नायथुंदि तै काहाम ख्लाइ वान सुगैनि दि अकलक जतन न हामबाय बरक सेफ अरनि बरक फ्री अरनि बरक मुक्ति उजाक इनका कोनो प्रॉब्लम करी आवन बागै जों अर जतन जनजाति अजनजाति जत मिली होइनो इ गाँव सभाव तंग और विशेषकर 3टा विलेज कमिटी बन बाजार आश्रामबाड़ी वेस्ट करंगी सरांगा और रग खूब काहामनो तंग आउन बागे एक्सट्रीम बॉर्डर तंग तिदिफाना बरक असुखी वया खुश माने कोनो और प्रॉब्लम करी आवन बागे जों नायफेना फायो कोनो प्रॉब्लम त तंग इनकान बागेनो एडीसी अब नय हाला हाला आश्रामबाड़ी इ जागा ताम ताम डेभलपमेंट तंग ताम दरकार तंग फाइनान्शियल जेहेतु बीजेपी सरकार तंग बा बीएससी तलासिकर बीएससी नि आबनि बिसिंग 587टा विलेज कमिटी नि बिसिंग 123टा विलेज कमिटी बारे माने तुलासिकर ब्लॉक सिमी 5टा बारे रेखा जों अर फाइनु फैकेताइबो अर बारे नांगौ इनके ताइ 3टा 4टा बारे मानो इनके आवन बागैनो लोकल बरक नि प्रपोजल माया हंकाय लोकल बरक बाय इंटरेक्शन खलाया हंकाय बॉर्डर अब एकदम वंचित अंगजाक जागा एक्सट्रीम जागा आवन बागै प्रपोजल नानन फाइबानि डेभलपमेंट प्रपोजल हेंगे ताई बिसी बारेनानि प्रपोजल नाना फाइबानि अरनि बरक 3टा विलेज कमिटी नि प्रपोजल लिखा अ प्रपोजल रंना